Idemo. Đine, evo pred početak prvog treninga počinje znači taj posljednja faza priprema. Kakav je osjećaj i kako ti se sve čini ovo? Pa mogu reći, stvarno sam zadovoljna sa organizacijom ovih olimpijskih igara. Evo, nakon 3 dana prvi je rukometni trening. Čini mi se da smo malo se navikli na ovu vremensku zonu, tako da već od danas, mislim, ovo su te krajnje pripreme, već od danas ćemo još da provežemo neke stvari vezano za Angolu. Imamo također i tu prijateljsku utakmicu protiv Francuske, gdje isto treba da isprobamo dosta stvari i da vidimo ono što ne valja, da ispravimo, ono što bude dobro da zadržimo, tako da evo, već spremni dočekujemo onda taj duel. Možete procijeniti sada u kakvoj ste formi, imali ste i 2 meča na turniru u Mađarskoj, a bliži se i početak. Pa da, eto, taj turnir da mi je stvarno dobro došao, jer isto tu se desile neke stvari koje ne bi smjele da se dese na olimpijskim igrama, tako da mislim da stvarno ide sve bolje i bolje. Dosta nas i nije bilo na tom turniru na nivou kako bi stvarno trebali da budemo, ali eto, kroz te nedelje posle tog turnira i sad polako stvari dolaze sve na svoje mjesto. Ova grupa je neobična, ima čak 3 vanevropske reprezentacije. Je li to problem ili šanse da se napravi nešto više? Pa ja mislim da nemamo iskustva igranja protiv takvih reprezentacija, ali stvarno smo ih gledali, analizirali. Trenutno je stvarno fokus samo na Angolu. Svi znamo i kakva je to ekipa. Eto, mogu reći da je divlja ekipa, da imaju igračice koje stvarno mogu da iznenade, da se dignu sa 10 metara kad niko ne očekuje da šutnu. Tako da moramo stvarno imati fokus svih 60 minuta. Takvo iskustvo ste imali u Riju, baš sa Angolom, iako je prošlo 5 godina, vjerovatno se nešto nije previše promijenilo u njihovoj. Da, pa ja sigurno, to su bile moje prve olimpijske, dobro se sjećam te utakmice, tako da sigurno to ne mogu lako zaboraviti i eto već imam u nedjelju šansu da im vratim za to. Je li poseban motiv? Naravno, posebno kao kad obučemo stvarno ovaj dres sa našim grbom, ja mislim da ne treba nikakva druga motivacija, to je poseban osjećaj, tako da nadam se da ćemo to pokazati u nedjelju na terenu. Đina, sa toliko godina, već druge olimpijske igre, vjerovatno si zadovoljna i ponosna na sebi, imala si i super i klubsku sezonu, možda jedna od najboljih uopšte u tvojoj karijeri. Pa da, ali eto, mislim, mogu reći da sam stvarno ponosna što se tiče toga, jer znam koliko igračica, eto, prvenstveno Sandra Toft, jer sam i dosta pričala sa njom i da je ona govorila da je njoj samo san da se pojavi na olimpijskim igrama i da u tome nije uspjela. Tako da mogu reći da je to stvarno velika stvar za mene, ali ne želim tu da se zaustavim, želim da ovdje stvarno pokažemo zaista koliko možemo, a smatram da ovaj tim dosta može. Ok, super, hvala ti. Hvala puno.